Isimemezelo esiphuthumayo ngani zakwethu, isimemezelo esiphuthumayo nohlabeni olawule. Sisijesinta mangobe sezuma ngizwe Mchunu phakela umthakathi. Ngani zakwethu ngicabanga ukuthi ayishintshe iplan manje, ayishintshe iplan. Bengicela ukuthi silwele iKZN kuphela ngane zakwethu. Siyaphuthuma ke lesimemezelo, ngicela nje nisithathe serious, kunezathu eyinqala eyidala ukuthi ngenze lesimemezelo. Zingane zakwethu phakela umthakathi ngizwe Mchunu, sisijesinta mangobese ngicela ngane zakwethu ningizwe kahle, ngicela silwele iKZN kuphela. The rest of the South Africa sicela ukuthi bayilwele nabo. Yazi izathu ziserious kakhulu ngane zakwethu, izathu ziserious kakhulu. Angeke ngikwazi ukuzisho zonke la kule video eyodwa ka TikTok, kodwa ngicela niyenze research ngane zakwethu. Angeke siwine impi yokulwela iSouth Africa, kodwa sizoyiwina impi yokulwela iKwaZulu. Ngicela ukuthi silwele iKwaZulu kuphela, ngicela ukuthi ama-foreigners aphume KwaZulu kuphela. Sicela ukuthi wonke amabhizinisi angayikhokhi i-tax, bonke abasebenzi abangayikhokhi i-tax, wonke ama-illegal and legal foreigners abangenzi umsebenzi oyindlala noma esingakwazi ukwenza KwaZulu, sicela ukuthi labo bantu baphume baphele KwaZulu. Ngicela ukuthi nje ake sifocus kweyethu ngane zakwethu province, ukuze masibuya eintabeni koGoli ko Cape Town go overseas la sihlala khona, sibuyele ekhaya elifudumele iKwaZulu, sithole ifudumele. Ngicela ukuthi silwele iKwaZulu kuphela ngane zakwethu. Isicelo lesi angizami ukulawula, kodwa isicelo lesi kushubile ngane zakwethu, kushubile. I-information siyayithola kubi. Ngeke size sinqobe impi yokulwela iSouth Africa, kodwa sizoyinqoba impi yokuvikela iKwaZulu, sizoyinqoba impi yokulwela iKwaZulu, sizoyinqoba impi yokuklina iKwaZulu Natal. Sizoyinqoba ke leyo. Ama-politicians eSouth Africa ayadla ngama-foreigners, ayabenefita ngama-foreigners. Abelungu amandiya bayadla ngama-foreigners. Idlala indima enkulu lento ekuthiwa i-cheap labor la eSouth Africa. Ihamba ibanga elide lento ekuthiwa i-cheap labor la eSouth Africa. Kuningi ama-politicians kanye nabelungu namandiya abadla ngakho kuma-foreigners. So angeke sikwazi ukuthi labantu laba ngeke baze bavume sibaphuce isinkwa emlonyeni, badla kakhulu. And lalela, imali labantu engibashoyo, ama-politicians kanye nabelungu, imali bayenza kakhulu ngama-foreigners. Lama business abo lokuba osopolitiki babo abanamali, akunamali lento leyana. Labantu ukuze babe rich, baphilele impilo abayiphilayo, impilo yomntakabani le abayiphilayo, baphila ngama-foreigners. Angeke sinqobe impi yama-foreigners uma sizothi i-national, kungcono ayibe provincial. Ileso nje ngane zakwethu isicelo enginazo, ama-foreigners awaphume eKZN kuphela, and then the rest of South Africa ngiyabonga nje ukuthi seyihambile march and march koGoli ko Lokhuza ko Pitori, ihambile ko Eastern Cape, ihambile ko izolo kade ilapha eThokoza. Wonke amamashi abe successful. Siyabonga ukuthi nibakhombisile indlela ukuthi kwenziwa kanjani. Sicela ukuthi ke manje bayiqhubekele. Umhla ka 30 June sicela ufocus eKZN kuphela.
Ngiyanicela ngane zakwethu umhla ka-30 June sicela ufocus eKZN ukuze yonke into izolo angeke sikwazi ukulungisa iSouth Africa yonke singakaphumeleli ekulungiseni eyethu iprovince KZN. Angeke sikwazi ukukhipha ama-illegal foreigners eSouth Africa yonke in the 9 provinces singakakwazi ukwakhipha eKZN kwiprovince yethu. Into edala ukuthi sibizwe ngama-xenophobic, sibizwe ama-tribalist, it because sifuna ukunqoba impi kamakhelwane singakayinqobe ekhaya. Sifuna ukunqoba impi engaphesheya singakayinqobi impi enganeno. Ngicela ukuthi ake siqale sinqobe impi enganeno, ake siqale sinqobe impi kwaZulu. Ukuze kuzobonakala ukuthi sinamandla kangakanani, ake siqale sibhekane neyethu iprovince, ke sinqobe impi kweyethu iprovince, ke sinqobe impi ekhaya kuqala. Ake siqale sisolve inkinga zasekhaya kuqala. Uyabona ke ngani zakwethu manje ngathatha lo mbono wami ngiyakutshela sosuka inkalo zonke siyolwa ngoba sizobe sesifocus ekhaya. Ngicela nje lempi ake ifocus ekhaya, ake ifocus kwaZulu, ake ifocus ekhaya, ake sibakhiphe kwelakithi ekhaya. Ake sibakhiphe kwaZulu kuqala ukuze kuzobonakala ukuthi sokwazi ukubakhipha iSouth Africa yonke. Ake siqale ekhaya sibakhiphe ekhaya. Uyabona nomhla ka-30 June ake ufocus ekhaya eKZN, ke sibakhiphe nje ekhaya kuqala. Baphume nje baphele kubonakale iKZN iba clean. Ake kuqale kubonakala iKZN iba clean ngoba ngeke sikwazi ukucleana the whole South Africa singakakwazi ukucleana iKZN ngoba thina singaba seKZN singaba kwaZulu thina. Ake siqale sifocus kwaZulu ngane zakwethu. Ukufocusa kwethu kwaZulu kuzokwenza ukuthi abonakale amandla esizwe sikaZulu uma ngabe sibhekene nempi ezweni laso. Uma sikhuluma ngezwe lethu ake kube ukuthi sikhuluma ngoZulu. Ake kube ukuthi sikhuluma ngoZulu ngane zakwethu, ake siqale kwaZulu kuqala, hayi ukuthi ngeke silekelele kwamanye ama-provinces, kodwa ake siqale sinqobe ekhaya kuqala, ake siqale siclean ekhaya, sishiye kuclean ekhaya ebese siyalekelela-ke kwezinye indawo. Angibonga ithuba ngane zakwethu, bekumbono nje wethu singomakhanya. Ngicabanga ukuthi abahlakaniphile bazowujulela lo mbono bese beyawusebenzisa. Inkulu impi yama-foreigners eSouth Africa, kodwa ngeke sinqobe ngokusabalala, sihlukene phakathi kaningi maZulu. Ake nifocus kwaZulu kuqala. Thank you.